Kakazi Student Union KSU Laban Circle ka Pernam Jore ka Jinghala jang ka Vishwa Hindu Parishad VHP berperta Jai Shri Ram hak mat jaka Yemeni Presbyterian Laban kani ka jing perta jing kita ki VHP kadai hak arta regu yayong arja arpulai ka badai ru ka siublai hak apor bakila pelong yang kajing yat patba akum kajing le diam jengki ha kajing kran Pak Robin President KSU Laban Circle ulong bagajing ne jeng kitai kalong kum kajing pendam mat penbitari Kristan apo kajela da bakila perta Jai Shri Ram kumta nakal yang keseng kamla ban syus ngabjar ha kabaya dei batkani ulong Kakazi Student Union Laban Circle negasi kalayo ai dorkas ya Deputy Commissioner jong East Kasihal District halor ka rally bala penya ka Vishwa Hindu Parishad haka artrik u April kum kaseng ni buram ya baro kinyam hendai haka juk poru ni dawa ba kiwiru kiriban buram markeliam ka ke jingja ka ba pen bitar ya kum ya kaseng ba ki ko jo cha benri baro kawai ba artrik u April kini ki VHP kum ngong ki Vishwa Hindu Parishad kila penlong ya kanali kebastang nurun tina lung injury bat kilayat tu haki di jung kalaban haka singi sandi kabari ke singi blake bat haka ni ka kawe ka jing ka hapor bekiat di halaban ni udap kilasange habar ka laban Presbyterian Church bat hantu kilaya hala di slogan ki jong ki Jai Shri Ram bat kumta ter kani ke kalong kum kadak ban provoke iki Kristan jong kani kacela bat kum kaseng hi nimla banjus ngapjar ki ka ba sulingo kalong ba hatuas ni kidon ki pulut jong kalaban PS hindi kimshim lale ya kanu ka kimshim lale ban belat iki tuki brio ban ong ba kinya chakmat hindi kila shulong tangki nong petka bat ni kondam ru ya kajing bamla jong ka laban PS bante lakam ikini ki nong buat nyam ba baharu bagi na pentut ru ya ka nyam jukiwei pat kum kini ki boro ngimla ban kum kaseng ngimla ban simsting ba hakani kesing ngila yo kren budisi bang yong ba dan kam ru ba ikinong ilam jong kani ka VHP bandi ban penstom iki namar ba kajingle ka jongki ka along sabapalat baki pentut ya kaya kayeng kelong ru ba ban penting pensmit kani kajing ya drali kamlong ke hindi kalong tang kajing pinibor ki nong ya leti ki osmur ba kum kini ki bre ki badon hakani grali ki ong ba in pengelaya kami kelaya syaka Hindu state buat kum jubu ba ka ki ba jah Gujarat riots ki Islam ki ba adab kinja kum ki kinja syasilong tu ti kum ita ki ka seng ka pendramjur ya kani ka organization bakade ban le no bat hakajuk ke po ka kero ka pasai kinu kinyam ba kum kaseng ni buram mipi ande phiru pi ban buram markelian kum gini kisni ni lasha ka de Good Friday bat Easter Sunday ni lashu yo jingte biar bagi don katu kan ni kinhun kimut ki bamut banyak drali ni la let ya keren UDC nakaliang jung DC uang ba kamsim don ya kunu ta berkunjur nakaliang police department Henry lara don kum kita ki kum kaseng hi ni pendram jur pala ta keyboard penyat kimla bante lakam ki kaseng hi kencim ya la kajong kasing jam samon ki lanu ka kata ba udisi samon trai kini kinong ilam jang ni kaseng pe jingsha ka kani kala janur artrik u April ni dangwan ta sing thodi de ni mut ba kabor penyat nak kapor kan pet hi ya ki jing bakala ending ipat bagi susngap jarjar teng ni bagi sing balang deki ya terali deki ya position deki le bakla kan mordor ya to kami di kila asya kendang kila asya awat ending bali pat kum kini ki sing pat kabor ka no ka bor penya kilo shiliang kum kita ki ngi laban priang tingila ong UDC ba kidai ban siam mordor kidi macam action mordor dari hak badai begini ki VHP ba kidi ban code ki ban saman ki bat ngila ujoru ba kumnu hakas ngi sandi kila I permission
kum mengitip kan ka Ram Navami ka ki celebrate all over India haka live hutarik te balai pat haka jela ka chungi ki pelong kan ha artarik Januari kata di hasngi singi ublay kani ka kamdi ka long tang ban provoke ki Kristan ki chungi pina kalian joki pindah kuno pet kuma akram ne ni buram ka borok ki nyam handi kiru ki di ban buram markelian ni ladaki ki pentut ya ka jing nyam ko chui jing nyam ki Kristan ka Good Friday ka Easter ka Christmas tingiru lada don ki puja ki jungki ni kum ka seng ni bun ki issue dunia ki bagi don ni nya rally ha ki por puja ni ru le kunju ban pentut ki kum ki pentut Pi ang ba kadon ru kajing pertahanan ban kelai ka state of Meghalaya kata ka Hindu state ka ipat pidon ban ong habai dei bat kene ra ne ka masjid jong pi se kini kisang kum bagi ong India is a democratic country the biggest democracy in all over the world te ki kum ha laban ki bun ki nyam ba shong khle antu nimdi ban punwan ra ya kata ka jing ya pher nyam hapdeng ki para bri la don kum kita ka kum ka seng ngin la ban sangap jar ngin sim la ka jong ka sinjam